je 2 do 5 minuta sad. Mi smo kao paparaci. Drži govor, blag. Vidio sam. Samo pljeskate. Aj zov, Željo! Dođi! Viš kako... Željo! Ajde, otvaraj jebu. Ja to ima računa do prije nešto. Pa jebi ga, možeš da 10 mene. Njih trojica, četvorica otvaraj. Željo, brzo, brzo! Ajme! Meni. Brže, Vlado, brže! Ide jutra. Joj, jadna majka. Žarko, ti da se gura. Pa ne bi kad ne treba imala jeste. Ajoj, zlaži. Aj jebote, Tito. Ajoj, naroda, ajme. Ogi, gled kadra, dobro. Ovo televizija treba srpska. Snimili smo sad ovo udarno smo snimili. Moramo preći tamo sad. Jebim. Aj jebote, Tito. Vide, trke. Ajmo dole ljudima pomoći Bog. Gle auta što ulijeće. Vidim bicikl na sred parkinga. Gle auta, koreli. Aj jebote, Bog. Jebim ti suce. Momak pade tamo, razvali se, kuće glavom. Ima se pogubljena. Gotovo, skočimo se dole. Ide u pičku, ma. Kako je čučka trče? Udari u javu, tamo žena. Jeste vi vidjeli ovaj čavu što se leti tamo? Ajme, dom kafa je na akciji, vidiš i to. Bude negdje dom kafa je na akciji to. Nasmijete se za vijest 12 večeras. Jesi li ti morao ta jagarska usta iz auto ovdje? Sunce ti jebim. Nije vidiš čovjek pade, onda razvali se. Ode kurko, babu udari u javke, ukrasu javke.